Turabasuhuje tunabaha ikaze abakunzi b'umurongo wa HT Global Media n'umwanya makuru n'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Ngiye kuyakugezaho nitwa Dani Hambo ariko ntabwo ndi jyenyine kandi ndaza kubanamo na mugenzi wanjye Rukundo Rukuji. Amakuru turi buhera hano mu Rwanda. Ariko noneho mbere yuko tuyatangira reka nkubwira ati nimba ruhageze bwa mbere ubanze baho hasi ukande kuri subscribe kugira duhe inkunga yawe maze uyu murongo nawo ukomeze wogere. Ubwo rero nanone reka dusuhuze inshuti z'inkoramutima zijya zitanga ibitekerezo muri aya makuru tuba dutambutsa. Reka dusuhuze uwitwa Samuel ujya ukunda gutanga ibitekerezo kuri uyu murongo, dusuhuze Ndahimana Emmanuel ndetse n'abandi mwese mugenda mutwereka yuko turi kumwe. Ubwo rero noneho reka twebwe dufata akaruhuko gato maze tuze dutangira n'ingingo z'ingenzi twibanda muri aya makuru. HD Global Media. Muri aya makuru turaza kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Umugabo arakekwaho gusambanya umwana w'imyaka 10. Turaza no kwerekeza kandi mu mujyi wa Kigali tubabwire ko umugore yamennye isombe ishyushye ku mugabo we. Turaza no kwerekeza hanze y'igihugu cy'u Rwanda tubabwire ko ibiciro mu gihugu cy'u Burundi byazamutseho 40.9%. Ni nako kandi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iki gihugu cyatangaje ko FDLR ari ikibazo gikomeye gikwiye gukemurwa. Hanyuma rero aya makuru nandi yose tutababwiye turaje mu kanya tuyarambure. HD Global Media. Dani Hambo nyemerere dutangirire amakuru yacu kuri inkuru ivuga ko umugore w'imyaka 38 wo mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge akurikiranyweho icyaha cyo gukomeretsa umugabo we amumennyeho isombe ishyushye. Amakuru dukesha bagenzi bacu bo kuri Radio and TV 10 bavuga ko yemera icyaha, akavuga ko atarabigambiriye ahubwo yabitewe n'umujinya yatewe no gusanga umugabo we asangira n'indaya mu kabari. Uyu mugore akurikiranywe n'ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Nyarugenge. Dosiye ye yagejejwe mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Ubushinjacyaha buvuga ko uyu mugore wo mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge akurikiranyweho icyaha cyo gukomeretsa umugabo we w'imyaka 40 amumennyeho isombe ishyushye. Iki gikorwa cyabaye mu tariki ya 31 Werurwe uyu mwaka, aho ubushinjacyaha buvuga ko uyu mugore yatetse isombe maze kubira ahengera umugabo babanaga asinziriye ayimumenaho, ashya mu mugongo no mu maso. Umugore ahita yiruka, nyuma aza gufatwa. Ubushinjacyaha bukomeza bugira buti uregwa yemera icyaha, avuga ko yabitewe n'umujinya kuko yamusanze yicaye mu kabari asangira n'uwo yita indaya. Uyu mugore naramuka ahamijwe n'iki cyaha azahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze umwaka umwe, n'izahabu itari munsi y'amafaranga 100,000 by'amafaranga y'u Rwanda ariko itarenze 300 by'amafaranga y'u Rwanda. Itegeko rivuga ko iyi cyaha cyakorewe umwana, umubyeyi cyangwa se uwo bashyingiranywe cyangwa umuntu udashoboye kwitabara kubera imiterere ye ku mubiri cyangwa mu bwenge, uwakoze icyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 3, n'ihazabu itari munsi y'300 by'amafaranga y'u Rwanda ariko nanone itarenze 500 by'amafaranga y'u Rwanda. Dani Hambo reka twerekeze kuri inkuru ivuga ko mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Kibeho umugabo w'imyaka 55 yataye muri yombi akekwaho gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 10. Ibi byabaye kwa 12 Mata 2025 bibera mu mudugudu wa Munenge mu kagari ka Mpanda mu murenge wa Kibeho ho mu karere ka Nyaruguru. Ukekwa yabanje kwihisha ubutabera aza gufatwa mu gicuku ahagana isaa 3 z'ijoro mu gace k'aho icyaha cyabereye. Abatuye muri ako gace babwiye umuseke ko uriya mugabo asanzwe agenda kwa nyirakuru w'umwana, yaje asanga umwana iwabo akamushuka amubwira ngo ajye gutashya inkwi mu ishyamba. Icyo gihe ngo umwana yagiyeyo, uriya mugabo aramukurikira ahita yongera kumushuka amujyana mu bihuru aramusambanya.
Abaturage bakomeza bavuga ko nyina w'umwana ari guhita hafi y'ahabereye ayo mahano. Yumvise umwana arira, uwo mugabo amubonye ariruka, maze umwana avugwa uburyo byamugendekeye n'uburyo nyine yasambanyijwe. Umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru Dr Murwanashyaka Emmanuel yabwiye Umuseke ko uri ukekwa yamaze gutabwa muri yombi, akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kibeho mu karere ka Nyaruguru. Ni mu gihe umwana yahise ajyanwa kwa muganga. Dani Hambo, reka dukomereze no kuri iyi nkuru ivuga ko ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza burahumuriza abaturage bari bafite impungenge nyuma y'uko hari umuntu waje agatwara abasore 15 agiye kubaha akazi. Abaturage bakaba bavuga ko bumvise amakuru y'uko bafatiwe muri Nyungwe bagiye mu mitwe y'iterabwoba. Ibyo ubuyobozi bwabihakanye. Tariki 15 Mata 2025 mu kagari ka Mushirarungu mu murenge wa Rwabicuma mu karere ka Nyanza muri centre izwi nka Bleu Blanc, haje umugabo utarahise amenyekana avuga ko ari umushi. Abwira abasore biganjemo urubyiruko ahasanze barimo gushaka akazi, abizeza kukabaha. Umwe mu baturage bo mu murenge wa Rwabicuma yabwiye Umuseke ko yumvise abo bantu babwiwe ko bagiye guhabwa akazi ko gupakira imicanga imodoka. Uwo muntu akajya bahemba amafaranga 20,000 ku modoka imwe yapakiwe, bityo akanabizeza kubategera akabageza aho ako kazi kari. Uriya muturage yakomeje avuga ko bwakeye uriya muntu azana imodoka ya minibisi arabajyana, bageze ahazwi nko ku Bigega abategera imodoka ya kwasiteri bagendamo. Undi nawe yavuze ko umuntu we yagiye atazi ibyo arimo, hakaba hari abari kumubwira ko baba bafatiwe muri Nyungwe bashaka kwambuka. Umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Nyanza Kajyambere Patrick yabwiye Umuseke ko abaturage batajyanywe mu mitwe y'iterabwoba nk'uko byavuzwe. Abo baturage bavuye Mushirarungu bajyanywe nubaha akazi bagera kuri 15. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo SP Emmanuel Habiyaremye nawe yabwiye Umuseke ko abo basore 15 hari ikigo cy'ubucuruzi barimo gukorera mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Kayumbu, mu kagari ka Mayange, umudugudu wa Nyarurembo. Yavuze ko iyo kampani irimo kubaka ruhurura ivana amazi mu kigo nderabuzima cya Kayumbu. SP Emmanuel Habiyaremye yasabye abaturage gushira impungenge kuko ibyo batekereza ngo ntabwo ari byo. Naho kandi mu karere k'ibiyaga bigari, ikigo cy'u Burundi gishinzwe ibarurishamibare INSIB cyatangaje ko ibiciro byazamutseho 40.9% muri Werurwe 2025 ugereranyije n'ukwezi nk'uko mu mwaka ushize. Iri zamuka ryatewe ahanini n'igiciro cy'ubukode cyazamutseho 224.1%, icy'imbuto cyazamutseho 78.9%, icy'amavuta yo guteka cyazamutseho 63.3%, n'umuceri wageze kuri 38.3%. INSIB yagaragaje ko igiciro cy'ibishyimbo mu Burundi cyazamutseho 20.9%, icy'ibigori kizamukaho 20.8%, icy'imboga bya bijumba cyo kizamukaho 3.5%. Igiciro cy'ibicanwa cyazamutseho 28.6%, icya lisansi na mazutu kizamukaho 5%, icy'umuriro w'amashanyarazi kizamukaho 0.1%, mu gihe cy'amazi cyazamutseho 3.4%. Bigaragara ko ibiciro bikomeje kuzamuka mu Burundi kuko muri Gashyantare 2025 byari byarazamutse 39.7%, mu gihe muri Werurwe 2024 byari byarazamutse 14.1%. Ubukungu bw'u Burundi bukomeje guhungabana kuva 2015 ubwo iki gihugu cyafatirwaga ibihano biturutse ku mwuka mubi wa politiki watumye ikiremwa muntu gikandamizwa. Abayobozi bo muri iki gihugu basanisha ibi bibazo n'itakara ry'agaciro k'ifaranga ry'u Burundi ndetse no kubura kw'amadovize nk'amadolari asanzwe yifashishwa mu kugura ibicuruzwa bikomoka mu mahanga nka lisansi na peteroli ndetse n'ibindi. Tukiri mu karere kandi, umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC wasabye u Rwanda guhinzira ingabo zawo ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe zizaba zitashye.
Makuru avuga ko uko izi ngabo zirimo iza Afurika y'Epfo, Tanzania na Malawi zemerewe kunyura mu Rwanda, ariko igihe zizatahira ntikiramenyekana. Tariki ya 13 Werurwe 2025 abakuru b'ibihugu byo muri SADC bafashe umwanzuro wo guhagarika ubutumwa bw'uyu muryango muri Congo bwari bwaratangiye mu Ukuboza 2023 basaba izi ngabo gutaha mu byiciro. Izi ngabo zari zarahagaritse kwifatanya n'iza Congo kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23. Nyuma yaho mu mpera za Mutarama 2025 uwafashe umujyi wa SADC, Goma n'ibindi bice bihana imbibi. Ubu ziri mu bigo bitandukanye mu burasirazuba bwa Congo aho zicungirwa umutekano n'abarwanyi ba M23 ndetse ni nabo bazifasha kubona ibyibanze mu buzima nk'amazi, ibiribwa n'imiti. Tariki ya 28 Werurwe abahagarariye SADC ku rwego rwa gisirikare bari bemeranyije n'ihuriro FCR ririmo umutwe wa M23 ko ingabo z'uyu muryango zizataha zinyuze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Nk'uko amasezerano impande zombi zagiranye abivuga, SADC na M23 byari byemeranyije kwifatanya mu gutunganya ikibuga cy'indege byakekwaga ko cyatezwemo ibisasu ubwo ingabo za Congo zahungaga. Ingabo za SADC kandi zari zaremerewe gucyura intwaro zazo ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare zigasiga ibyo zasigiwe n'ingabo za Congo. Gusa ntabwo umwuka ukiri mwiza hagati ya SADC na M23 nyuma y'aho ingabo z'uyu muryango zishinjwe kugira umugambi wo gufasha iza Congo kwisubiza umujyi wa Goma. Nyuma y'igitero ingabo za Congo FDLR n'imitwe y'abazerendo byagabye mu burengerazuba bwa Goma mu ijoro ryo kuwa 11 rishyira uwa 12 Mata, M23 yasabye ingabo za SADC gutaha bwangu. Naho kandi umujyanama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye n'ubufatanye na Afurika, Masad Barus, yagaragaje ko umutwe w'iterabwoba FDLR ari ikibazo gikomeye gikwiye gukemurirwa mu biganiro bihuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro n'abanyamakuru ku ruzinduko aherutse kugirira mu bihugu by'akarere, Barus kuri uyu wa 17 Mata 2025 yatangaje ko we na Perezida Paul Kagame baganiriye ku mugambi FDLR ifite wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. FDLR n'umutwe washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 gukomereza ubugizi bwa nabi mu burasirazuba bwa Congo. Ubu ikorana n'ingabo za Congo ndetse ni nazo z'ibikoresho, amafaranga n'imyitozo ya gisirikare. Leta y'u Rwanda yasobanuye ko FDLR yagabye muri iki gihugu ibitero bigera kuri 20 kuva 2018 ishyira ku mupaka ingamba z'ubwirinzi mu rwego rwo gukumira ibindi byashoboraga gukurikiraho. Izi ngamba kandi zagiyeho nyuma y'aho Perezida Felix Tshisekedi wa Congo atangaje mu mpera za 2023 kazafasha abanyarwanda gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, akanateguza ko azasaba inteko ishinga amategeko uburenganzira bwo kurushoza y'intambara. Boris yatangaje ko mu kiganiro cyiza yagiranye na Perezida Kagame yashimiye u Rwanda ubushake rufite bwo gutanga umusanzu wafasha uburasirazuba bwa Congo n'akarere muri rusange kubona amahoro. Mu biganiro bya Rwanda byahurije u Rwanda na Congo i Rwanda muri Angola, impande zombi n'umuhuza mu mwaka ushize zemeranyije ko umutwe wa FDLR ugomba gusenywa hifashishijwe imbaraga za gisirikare, abarwanyi bawo bazifuza gutaha bagataha. Boris yagaragaje ko Amerika ishyigikiye uyu mwanzuro kandi kizakomeza gukorana n'impande bireba kugira ngo FDLR isenywe. Yashimangiye ko igihugu cyabo gishyigikiye ubusugire bw'u Rwanda na Congo muri rusange. Ubwo Boris ari mu Rwanda yasuye ikigo cya Mutobo cyakira abahoze mu mitwe yitwaje intwaro, yahuye n'abahoze muri FDLR baherutse kuva mu burasirazuba bwa Congo bamuha ubuhamya bw'ubuzima babagamo. Mu barwanyi baganiriye na Boris harimo Major Ndayambaje Gilbert watashye mu Rwanda tariki ya 2 Werurwe 2025. Uyu yashimangiye ko FDLR ari umutwe ingabo za Congo zishingikirizaho cyane mu ntambara zihanganyemo n'ihuriro FCM23. HD Global Media. Inaha dushyire ku musozo amakuru yaragezweho kuri uyu wa none, mwabanyemo nanjye Dani Hambo ndetse na Rukundo Rukuji. Ni amakuru yaragezweho kuri uyu wa none, ni amakuru abatambuka kuri uyu murongo wa HD Global Media, umurongo w'abanyarwanda. Tuba dutambutse amakuru asanzwe ay'imikino ndetse n'ay'imyidagaduro mu gihe bibaye ngombwa. Ubwo rero reka tubararikire andi makuru aza kubagezweho, ariko nimba ari wahageze bwa mbere wibuke ugende udukandiye kuri subscribe kugira uduhe inkunga yawe, niyo nkunga yonyine, maze ubundi akazi kose kakaba akacu gasigaye. Ubwo rero Imana iguhirire aho uherereye hose. Ciao ciao, twe naho gutaha.